aha mukoro gw'abahitambere rya Nyabuhoko omu bukwenda bwa Kakabaro mu district ya Chegegwa obushobozi abiratayire kandi abashabira bikiza abasya hamwe n'abakuru okunyweza emigenzo y'enyikiriza y'obumwe na rukundo. Abahereza abasya babiri bamazira umwaka gumwe barikushomesebwa bahirweyo n'omukwenda tabaherweyo hamisirizo Mukama nko kubetebekanise kumuhereza omukujanjaza ekigambo kye. Ngene ekigambo ky'omu abantu baterane tugonzangane tuganyirangane okwakwana kwere okimu omunsi yona. Bishaka simira bebembezi b'enyikiriza egyo kwetoroora ihanga habwo kugumiza muno kushabira Uganda hamwe n'okujaguza ekigambo ky'obumwe ekibaretire bayeyongera kukura hamwe n'okutunga. Kandi omulundi ogundi nyongera n'okubasiima mwebale kukoma kurungi tukakoma President Yoweri Kaguta Museveni akasobola kuhangula akaruru aka Uganda. Abamwaha babiri bari aha mukoro ogu basimira obushobozi busaka habwo kubakiza endwara hamwe no kubahwera okwika Ruhanga. Naye obusobozi Katonda ddala. Ninyongera kusiima n'abahereza boona n'abantu ba Mukama boona basekikire namuno n'abenyikiriza eno abatukwatireho batusoroleza abantu abatwira kuyoka NRM namuno ka President waitu Yoweri Kaguta Museveni. Amagana gabikiriza bahira Mukama Ruhanga obushobozi busaka ebirabo kandi abantu abarikurenga 200 nabo bataha omu nyikiriza. Tusaka abahereza abo kabegesa twabakaguza twaleta n'amabara kandi nabo bayizire kurahira mu maiso gabo tatuyisubiza. Amakuru aga gashakwa Thomas tumwebaze.